Au te le iasaina le tai mautu fia le vai na momo iai le tui atua nei munu manu au sala. Mua na au whapoipoi lilia. Whapoipoi la autu vanu a wāua pa ia le mea nei. Upa ia lunga, upa ia la lo. Upa ia le tato waso. Wa sa le vau. Sa le sami a wāua li tia whanua. Upa ia le malai nei mtangi ala lua. O le malayo e tapu vai tasi ai Samoa malana whainga malo. Iana whaatisinga whale atunuu, whaatisinga whale malo. O pa ia foi le maota, a wal pa ia maulunga ua sao nei. E mol mawina fuanga alu mamao. Si o tatou malo, mo se manuia o Samoa maon tangata. Ia lo leo whatau waa, whai mafonga tau molmoli la Afioga le minister Autupe, whatalo whatuai. Whawhelo ai atu ai, sua lau sunga le taitai o le sauninga, lau sunga le whawhengai ngā taulangi, Reverend Melepone Isara, o le tautupe au au le kalesia whalapotonga ke wisiano i Samoa. Pa ia lava lea whasino lau whainga luenga tofi o le atua. Pa ia foi lea whasino le ainga sā le vi, ma le au whai tatalo, whatu whai taulanga e fia, le ngata i tunu Samoa, ai ale la lulangi atoa. Fio lau fionga le taitai o le malo, o lau fionga le tamaitai Palemia o Samoa, lau fionga Fiamē, Naomi mtaafa, o le sao whaapito, o le Palemia o Samoa. Fio lau fionga le sui Palemia, fionga i minister kapeneta whapea minister lango. Fio lau fionga le whongfutalai whapea sui whongfutalai, sui mamalu uma o le maoto fono o le Palemene o Samoa. Fio lau fionga le whamsinsili whapea le ofiso whamsinonga, fio sui o le malo, po tātou paanga mai whafo o mawhai ona tātou awai le nei aso. E le vaea foi whala oto, il pa ia maulunga i sunga i ali i pule nubu, whapea sui tamaitai o mawhai ona tātou awai le nei aso. Patalo whatu i le pa ia maulunga i whaurulunga o mtanga luenga, Whalapo tonga umal malo wa tātou whatasia i le nei taiao na limalua. Whatalo whatu fo i sui malu o le au whai pisi nisi. Whapea sui o whalapo tonga tu maoti. E pa ia maulunga i le whafonga i le pa ia o tama ma ainga. Ainga ma o lātou tama. E uso ngā tu mua mpule i tu au ma lātaua. Ainga le taima le wa au whonu ti. O Samoa ua poto. Tulou na lava. Susu mai, tala mai au Afioga. It is my great pleasure to welcome you all today to the official launching of our national plan. Greetings, Reverend Melepone Isara. Greetings and good morning also to the Honorable Prime Minister of Samoa, Honorable Fiamē, Naomi Mtaafa. Talofa lava to the Honorable Deputy Prime Minister, Speaker and the Deputy Speaker of Parliament, and Honourable Cabinet Ministers and Associate Ministers, and all Members of Parliament. Warm greetings also to Your Excellencies, Members of the Diplomatic Corps. We're honoured to have you here with us today. I also acknowledge the presence of the esteemed representatives of our communities, Susungai Pulenuu and women representatives. Greetings to you all. Special good morning to the government dignitaries, heads of various ministries and corporations, members of the private sector, and representatives of the non-governmental organizations here with us. And finally, I extend sincere greetings to all the people of Samoa who are able to join or tune in to this momentous occasion. Talofa lava. E tusai, o tū maanga masani o whamoe o le tātou watunuu. Iau ina ia mua mea i matau tsa. E we inga o le whamanu, ma le whanetanga i le atua. O wāse whanonua manu, ina ia manuia le nei whamoe. Lea e walau atu ai ma le whaaloalo i lau sunga le taitai o le sauninga, lau sunga Reverend Melepone Isara, mo le amatalia o le tātou whamoe le nei taiao.
tātou tāpua ai le atua. Awa au iloa oe o le atua alofa fua, ma le alofa muti vale. Tele ngese lau toa sa, ua tele fo ilo alofa. Tātou ifo matatalo i le atua. Afio mai a nganga pa iae, e te tautoa lua ina le mātou mafutanga nei. Awa mātou te talitonu ma i oe, le ei lava se tasi o i mātou e sao ato o toa i lumo o lausi le whanga pa ia. Au mātou te talo e te afio mai, e a mātou whaia ele nei sao ninga le moni ma le ato o toa e te tawai. I ua toai mea umma i le whaasilisili no lo vi inga e whaavavau. Talo e ala ia Yesu lo mātou li whaola. Amen. O le upu mai le whiong pa ia le atua, o mai le tusi e iona, tau poe wha o te whaitawina, ia na o se whai upu, pa whonga mai ia whiong pa ia o tātou atua. O matua le anga lava le nei mea ia iona, wa ita lava o ia. Manuia le atua le, tātou whaitaung whalongolongo ia na whiong pa ia, tu mau ia te ia le vi inga ne o le whaavavau lava. Amen. Se manatu whale anganga e tō matau ina aile tātou mawhitanga ma le whātasinga le ne yaso i le swafa mamalo le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Amen. Whasolongo manatu i le tusi e lau whaitau tusi pa ia le lalolangi, le IPRA. O roi aile manatu Autu o le aso e whaapea. O le ita o iona i le alofa whaapale o le atua. O le ita o iona i le alofa whaapale o le atua. Jonah's anchor at God's mercy. Ki whaamawhaina le ita o iona. Ai se a ua ita i iona. Tala malama. Patono le atua iona e aloe, ta lai lon whinangaloi ni neva. Ai musu, sola i ta sesa. Paangi le atua matangi, lafo ai i lalo le sami folo leia. Sala mo leo iona, toi maua le avanoa whaalua, toi alu toi whatau nuu whinangalo le atua. Ia la waru alanga, o le ao mai le malaia, toi whaasuru aso. Na o mai leo le malaia mai le atua. Hei tai, ele yo. O sala mo tangata. O na sala mo ai leo le atua. Wa le tau nuu le malaia na fola ina. Le mafua anga le nao le ito yona. Wa ita ina wa le tau nuu le mea na ia alanga ina. Wa le tau nuu le malaia o ni neva. Wa le tau lona manao ina ia whano tangata o nuu ese. Wa ita ina wa o atu inu ese le manuia o le atua. Sa ta tau na ngata ia Israelu lona nu. Pa ia o le awhia le nei tai au. Ia tonu o se fe au fui lea mo tātou. Awa rita. Na o whaia fwele lotu i le public consultation. Whaatartan noanga whalau i tele o le mata aupule nei. O le tua lalo fo le nana avatu le pa ia o le atunu na o Fiamē. Fa so tātou manatu. Ai tuu i le atua. Na te whaia le whaiunga. Ia fo i lau tātou o mai. Lea o le au tau sila. Ia o tau whina ngalo na wha soa mai. Ia ilan mea la tupu. A o tau whaitau atu nei ele o iai mea na o tau whautua ina ile ofisa. Ia o le au tau whaita. A o tau sila atu o ieni mea o sui ele ofisa. Ia tasi le nā ita. A le wafa manatu mai. Le tala le leimo i tātou le nei tai au. Awa le ita. Le anga e a whai o le ana o tau tatalo i le atua e whaai mailangona. Sa tatalo fo i le ofisa la tau. Ia sa tatalo te mai tai minsta. Sa tatalo kapeneta. Le ua mai le whaasinoala. O le ala tātou te savali ai. Mo se LUMANA'I o le tātou atunu. O ani o tātou langona, tātou tuu i le atua. Whaasino mai le atua,
le me au na tātou whaia. Jonah's anchor at God's mercy. Jonah was angry with God because God did not deliver what Jonah wanted. But that's the message. What we want is not according to what God's will. But let God's will be done, not ours. So no matter what we want, let us put to God and let God speak and let God do what He wants for us, for our benefit. Me malia lea. Ina wa fio mai Yesu le lalolang. Fina ngalo le tua e fio mai maliu. Ai tanga tana feitai. Le fie le uso. Ele imana malama le uso le mafuanga. Ele fie le ti Apollo. Le anga le mana o ti Apollo e ola on tangata. The devil did not want people to be saved. Aina tau nuu lava, aisea. Ang le alofa wha pale leo le atua. Ile tangata na ia whai. Ia, fo I pele vi inga ile atua ne o le whaavavau lava. Amen. Tato pese le pese. Male whakasa se lau walu sifuru. Peo mua male tali. Elelei me mātou whanau nā le li ie. Pule mai la wa fio yo mātou tangata. O nā ona mātou whata oto o mātou fuafuanga, ma mātou whata tau. O mātou la wha ai atu ne ia whaialo whinangalo ai le o mātou loto. E whamanuia i le nei a fia. Wha moe o le nei aso, mātou la wha ai atu I lo alofa. E loto lotoi e mawhutaina I mātou. Ia ua I mea uma le manuia. Anga le lei lo atunu. A tasi mai a Samoa, malawa singa ese o le awhea ngai ei mauna tangata le nei aso. Anga le lei le lalolangi. Tele o whaafita auli o whea ngai ai le nei vai tau. Le ngata I whaamai. Ai whaapea fo I taua ma whewai inga. Mātou te talo le li ie. Ia iai lo alofa whaapale pale I o tangata. Ave ese le ita mai I mātou, o le a upenga lea le fili wa tele na mātou to I lalo ai. Wa whaina ai o mātou ainga, a whaina ai so sayete, a whaina ai nuu ma le atu nuu. O mātou te talo le li ie, I alofa mai e le mātou mawhitanga le nei aso. Ia I umea uma mātou te whaia le manuia, fo ia tuai pea le vi inga e te tau I la ua fio. Mātou te talo ma wala au e ala lava le soafa mamalo Yesu ke risolo mātou o li I whaola. Amen. Lea ua tuta inu mau le vi inga. Le wha manu ma le wha ne tanga I le atua. O wha fonga foi. Le pa ia ua sao nei le whiau o le tala le lei. Au le talo, le tau ina ia pa ifo, pa iane I loto ma wha moe moe le whiau moli o le nei tai au. Nau sunga le wha whiangainga, ma o lunga foi le tauwhi ua na o le atua o lo iai le sosia o le wha munianga.
Tusai o le soifua tautua mo lana galuega. O le talo Samoa ua poto ia sanga utu pupuina pea i le agaga o le atua na utu faaleagaga. Ma ua foʻi le malosi le tino ma le mafaufau ua le feagai ai ma le valauina i ekalesia ae maise le talaʻina o le tala lelei faafetai. Fai mai o le aso ma le filiga, o le aso foʻi ma le mataʻigatila, ua faapena se lagona o le faamoemoe sa fauao faupō. Sa taumata i le ete pe tua maniā le faatofalaʻiga i tutino uma o le tatou atunuu. Sa sua le aulapa uta. Sua le aulapa tai le faatofalaʻiga le kapeneta mamalu. Sa faapea foʻi ona saafaoti le utu o le faimea. Moni auala, mani atinaʻe, mani ala manuia auala lumanaʻi manuia o Samoa. A lele ua maeʻa galuega ua sa faamoemoe le fuafuaga uma i le atua. O le taimi lenei, o le lauga Naomi, ma o le lauga Autu foʻi lea o le tatou aso ma le faamoemoe. Na ufioga le tamaitaʻi Palemia o le malo tutuatasi o Samoa, na ufioga Fiamē Naomi mataafa o le uluaʻi Palemia tamaitaʻi o Samoa. Ia e faasino ia fio mai o salvalasi ma o latou tama. A fio la ufionga Fiamē o le sao faapito ma le faleagafulu o ualo. A lafalafa tuna o oe o le tui atua. La lataʻi a limau o faleupolu ma le malu o le fale atua. La ufionga le tamaitaʻi Palemia i le ava ma le faaloalo tele o te valaau faaloalo atu ai mo lau saunoaga Autu. It is with my great honor and respect to now humbly call upon the Honorable Prime Minister of the Independent State of Samoa, Honorable Fiamē Naomi Mataafa, to deliver the keynote address of today's momentous occasion. Lau sunga le taitai o Samina, lau sunga min pone i Sara, whaiwhi au Samoa, ia a o le Tautupe au au fo i o le e whakasa. A whio tō whionga i minsta o le kabineta, minsta Langlango, lau whionga le sui funga fitalai, ia ma whaipule mamalu o le Palemia. Ia o lo o su fo i a tātou paanga mai whafo, sui mai vaenga ese o le tātou tunu. Ia tainane le paia o Samoa ua poto i ona tūlanga Faaletupe. I le ava ma le whaaloalo e whaia o masui o le malo. E whaafeiloa i atu i lo outou paia ma lo outou mamalu. Ua mawhai ona tātou whaatasi e mōri mawina. Le whaalau i loa ina aloa ia. O le tātou Taiala mo le LUMANA'I MANUIA o Samoa. Ti lamo sa. Mo le Tausaga Faaletupe lua fe lua sefulutasi lua fululua. Se o atu i le lua fe lua fululima lua fuluono. Ia ai le whaias whamatalaga e whaafeiloa i whaapito atu taitai o sauninga. Le sunga ia me pone. Whaafetai mo le wheau fola. Taiala ina ai ia le tātou mawhauwhaunga i le nei whaalau i loa tāua. Whaamanatu mai a tātou ia le alofa o le ri. Ia, o le mea tātou te itai, ia pe o iona. Pe ua manao iona e whaonga le maalosi o le toa o le atua e whai eilo na whinangara. Ia tātou mawhauwhau. Te ua tātou manao fo i le nāmea. E whai le toa e fofo ai le tele o whaafita auli o lo whiangai mi tātou. Whaapitoa se whaamatalaga whaafeiloa i le tātou whaiwhiau. Ia, tātia ia pa ia o le au nā le atua. A le sunga ia melpone, o le si ofisa lea o le malo, sa ngalue i le mtanga aluenga o le tupe, o te manatua. Ai le i whaamawai ma o atu i malua i lona walauina. Se tasi le nei o au na ngalue ma le whaamaoni. Ia, mai ese lava i walauina.
te lona e alu madua o e le lavata si tupe te tupe ya ale wo vai atu e to o ia i lo wala wina o le te tupe ya lo sunga le taita ese lava ia le wala wina a fa pe o le awala le e tautu e nai le ngā ruenga le atua ya mātou te talo ya whamanuia le atua i le ngā ruenga ma le tuwhinga ia ona toe fo'i mai ai lea i le tātou whalawi loa. O le nei loa minga. O lo o whailoa manino ai Taiala ma fuafuanga o lo ave i ai le whaamuamua. Mō ngā ruenga atia a Samoa mō le isi 5 tausanga Faaletupe o LUMANA'I. O le sini Autu o le nei Taiala, ia whaanga waaina ala alafanga. Whaamausali le loto i whale. Ma whaamaite le whaatupula ia o le tamau aina. O le taunuunga o le nei whaamoemoe. O le a whaata oto ai le ala ina ia ausia ai a tātou waaina taulai. O le a turi matai ina ia tausia le nofo whaalafani, le saunga le mu, ma le saulotonga mō tangata uma. O loo woi tātou nei i teimi whaingatā, ele i tutupu muamua. I le 2 tausanga taluai, na tātou mōli mawina le whaamaioti o loo a fiaile lo langi atoa. Ma o loo whaau au pea o nā fianga i le soifuanga, ma tupe maua au tātou tangata, ai maise o le tamau a inga o Samoa. O le ala lea ua mātou nauna wai e whaanga waaina o tātou nuu ma la alafanga. Ina ia mawhai ai o na soifua, ma ola i nei tūlanga le mautonu o loo iai le laulangi, whaapea le whaongaina te tau o awa noa e maua, e whaatupula ia ai o lātou ati nai. O se whaanaunauta inga, o le whao Sofia maunai, le whaatupula ia o le tamau a inga i o tātou tangata. Ai peitai, e le mawhai o na ausia le nei whaamoemoe e tangata taitotasi. E mo mia le tātou ngā rurue so tau au i tutonu o nuu mafioanga. O le whewhaso ai, ma le ngā rurue whaatasi. Ai maise o le loto e tasi. E tāua tele i le nofo whaalufani, ma le whaa soa ina o le manuia i tutonu o tātou nuu mafioanga. E Naomi ai le whainga whapaanga mālosi, a sui o vaenga maoti, ma tātou paanga mai whafo, o le tātou tu whatasi. E mawhai ei o na tātou whausia se ala, e a ngai le wha mausali ina, o le wha tupula ia, o le tamau ainga ngā whatauri maina. O le Taiala le nei, ti lamo sa, o loo whaamatala mai, o loo whaamatala mai ai, Taiala Autu e 5. Muamua, whaaleleia le atina enga, o le soifuanga lautele. Lua, whaalautele ina o le tamau ainga, ma ngā whatauri maina. Tolu, saunga le mu, ma whaatuatua ina, o pūlenga lei. Lona wha, o le seo manga, malupuipuia, ma suinga o le tau, ma le lona 5, tūlanga i ngā ruenga ale malo, māti na etitele. O Taiala autasi nei, key strategic outcomes. O loo whaamaio mai ai tūlanga i vaenga whaamuamua, key priority areas. Vaenga ua ave i ai le whaataua, ai maise o taunuunga ua fuafuaina, expected outcomes. O ati na e mo le soifuanga lautele o tangata, o loo pito i lunga, i le whaatatianga o taumawhainga ale tātou malo, whaatasi ai ma le fausia ina o ala fua, e si iti ai anga waa, ma le tomai.
Whaititia le tūlanga ma le ale o le soifuanga. Ma le anga waa tutusa i awa noa e maua mai i le tātou malo. O nisi nei o maa whaavai. Mo le tuli loa ina o le soifuanga whaafua loa. Ma lolo ina, ma le whaamali ina. E whaalangolango tele lea i lunga o le whaalau tele ina. O le tamau ainga, ma ia ngafa tauli maina. Una ia ai le ola pe faso ai, o manuia i tutonu o nuu mafioanga. A o tu maupea le tā ua o taunu unga o tātou ngāduenga. A o tā ua, le tā ua o le taunu unga o tātou ngāduenga. E tā ua fo i le silasila tutoa i ai. Ia tātou filifilinga, ma whai unga i awala o le a tātou whaatino inai mauia. E tuli matai ai le ausia o le tātou sini au tū. O lea, o le a mātou whaatau inai le puipuia o ai a tatau o tangata. Whaamauti noa le tūlanga o le ame o tonu, ma le whaatuatua ina. O pulenga le lei. Whapea, ma le sa ilia o whainga whapaanga le lei. E mawai le manuia mo Samoa. O lotu maupea le tāua o le tūlanga i le whasao, ma le kawhitau li maina o le tūlanga i le si o si o manga. Awale le lei fausia o tūlanga mausali o le tātou si o si o manga. Fata si ai, ma le wha malo sia o ala fua e mwhai ai o na tali atu, isu winga o le tau. Wha pēr le pūlea ina le lei, ma le mataitu winga, o wha lave matu ia. I le o ngatasi ai manei fuafuanga. O le asilisila tuto ale malo, ina ia langolango ina, ma wha ma ite ina ni ati na e ngā ruenga te tele, ia ngā whatia, mausali le tali atu i le swinga o le tau. Ma ia mataitu wina le lei nei a seta te tele, ina ia fausia se whaavae malosi, e tuli lo ai ati na e te tele ngā whatauri maina. I le au te lenga, o ngā luenga whaatino le malo, o le a lima taita ina lea i lana tautinonga, e au fiai. Mua, wha lau loa, mauna ia se LUMANA'I, e anga wa atutusa. Ngā whatauli maina, ma saunga le mu. E wha avae i lo tātou talitonunga. I le tāua o le wha aitu au, le wha alo, ia au fia tangata uma, ma matafa i oi, e le ngata mo le isi tangata, a o le tātou si o manga. Lona lua, whaatino whainga whaavae, e amana ia matali atu i mana onga, ma avanoa mo tātou tangata. Ma si iti ai le tūlanga mausali o nuu mafioanga, i tu tonu o le tunu. Tolu, ia malupuipui le lei tūlanga i tūla fono, ma tausisia ia te taua tangata uma, ma lo lātou sauletonga. Lona wha, le wha malusia, ma malupuipuia tātou tūlanga tau tūla fono, mō pūlenga le lei, wha ale malo. Ina ia mauti noa, o lo tāle whea ngai, ma le aunga tonu, na whātu wai, ai maise o le atoanga o ngā luenga whai, e tali atu i tangata uma, o lo o lala papa au i tu tonu o Samoa. Lona lima, ia whaatupula ia, le whaalau te leina o se tamau ainga, e ngā whatauli maina, ma mausali, ina ia mawhai o na tali atu i Afianga e ono tula i mai, i le lalulangi, ai maise o whawhita uli malu i tau, i to tonu lava o le tātou atunu. O le a mataitu ina ma ilo le lei,
Le whaangasolonga o tātou ngā luenga, whaatasi ai matulanga, i le ngā lulu e whaatasi ai ma tātou vaenga ma oti uma. Ai maise o tātou paanga, o le a nafa, ma le whaatinoina o nei ngā luenga. Ua te le se whaamanuia ina, o le tātou Taiala le nei. Sa maua mai whaatalanoanga sa whaatinoina ma le atunu. I lona whaatinonga, ma taituina, ma ngā luenga i le toe lauliliwina. Ma o le a whaavae ma whaamoe tele i le whaangasolonga o whaatalanoanga. Ma o le a whaonga ina mai ai, le tātou whaataitainga o vaenga ma oti, o loo iei nei, mo fuafuanga tauati nai. I le tātou fōlaunga, e tuli loa ina ai le ausia ina o taunu unga o loo mai o i o mai tutonu o le nei Taiala. E eile manatu, o le mea mautinoa. O le a tātou whea ngai pēr ma le tau, ma whaafita au. Ma taimi e tupu ai le mautonu. Ai peitai, ona o le whaasino manga le tangata i le whewhaso ai o tiute tau ave ma ati nai. O le tātou pulu lima, ma tuu whaatasi o tātou loto, e tāpasa ai le whaafueina le lei o le tātou Taiala mo le LUMANA'I MANUIA o Samoa. E le tau mate i le ete, le mautinoa o le whaafai le leina, ma le siitia ina o le nofo whealofani, le sao le tonga, ma le saonga le mu, mo tangata uma. Ia, a vea le nei awanoa tāua. E momoli atu ai le anganga o le whaafitai, ma le whaanga e tia. Ia tātou paanga uma lava sa mawhai o na fisoasoani i sose awala. Mo le tāpenaina ma le fausia ina o le nei Taiala. E awhia ia tātou paanga o loo whai masui, o nuu mafioanga, o pisinisi ma vaenga tūma oti. Faaletupe o nuu mafioanga. Faaletupe tūma oti. Paanga mai fafo. Ia whaatasi ai ma matanga luenga. Ma Faaletupe uma ale malo. O te whaafitai atu, lo o tautua, ma le langolongo sua. E le ngata i le tuu whaatasia o le neita i ala fau. Ai o le whaatinoina o ngā luenga, awa le taunu unga o Taiala Autu, ale atu nuu, ua tuana i atu. O le mātou tatalo, o le awha awa upea le tātou ngā lurue, so tau au, ma le whalanglango ai. Ina ia mautinoa le ala tātou te malanga whaatasiai. Awa se LUMANA'I MANUIA, mo tangata uma o Samoa. O lea o te tuina atuai le nei fuafuanga, ale malo ua whaingoina. O le Taiala mo le LUMANA'I MANUIA o Samoa, luafe lua tasi lua, i le luafe lua lima lua ono, mo le whaongaina e tangata uma. Ia leo fia e ape atu a maise si tātou pati lea sa. Tā iai la unga matangu fia, fionga ili kumaitai Palemia. Leo mautu atu so tau mtu pala. E ale wha moe o le nei aso. I sauna anga matangu fia le fionga ili Palemia o Samoa, lau fionga Fiamē Naomi mta afa. I sauna whamanuia le atua i lau fionga, walta i taina o le saa o Samoa. Malo whaafitai lau fionga. E tu sai mal por kalame, la vanole nei e tu inatu i la fionga le minister Autu. Lau fionga mulipola ana rosa ale mulio, muli o tina lo iyo lipine, e tala lo iya ele whaalau ilo ino le Taiala muli LUMANA'I o Samoa. Ya bea manua mai sina. Sala ko fo le fo pa mo. Le Taiala nei wa fa mo ina. Le Taiala le LUMANA'I MANUIA Samoa. Mo le lima Tausaga. Wana asatus
lo tu ia ma fo fama la te tele fa nga ma fo mana ma ai na tala ma le fa mo ila ia awane abea mo na se tusi ma fo ai ia abea se tusi ia abea ma ai na tala você faz manata bem, você está falando, você faz marite, você está falando. Aí eu me pito sibi ona taua, ia tupu, ia tina mai, mas ia dai ona taua ia ausia LUMANA'I MANUIA o tangata uma o Samoa. O ai whaatino ina nei mawhawhau, o le tāu o tātou. A mata mai na fia mata mai tai Palemia palang kabineta. O matana koe na uma. O tātou pāanga lo waka le mai. O tangata nu. O tangata pai kisinisi tu maoti. O tangata uma o Samoa. Ia, o ngā wena le tuina mai. Ia, o le otina le pini. Ia, o le whailonga. Ole atoanga le nā mawhawhamu. Ai ole tipi ina male, tulope ngana, malifani ina, mawaka ina. O loo mori atu waise pe auta mori. Ele mawhai atino le mawhawhamu na tate. Se ilonga o wha maio io na wae na laiti. Ele tato kontu e lima. Ia o te mala au whaala no atu. Ia Afioga te mai te Palemia mani kapeleti. Ia whiwhia o mai po. Ia wa uma na tāpena, uma kākope a te mea. Tātou te oti awa, ia tātou lipi. A mata i tātou Taiala. Ma whaala. Ia mai mana sui fonga te tarai, le ai atu le ho. Ta au mai le fonga te tarai. Le whaara ka taupu. Ia mai. Lo, tāpena ora, tātou te ora. Ana le mai de ali e ne fa moi tasi lua ton. Taiala, mo tātou umalawa o inei. Ma le awhapea foi on tui nātu i lunga o le tātou penga tawhailang. Mo so se isi lawa e mawhai ona lātou whaongaina le tātou Taiala. E manatu tā ofi atu saima le tātou po kalambe, mai ai i le tātou po kalambe aloa ia. A tātou te lei whatinoina le poina o le tātou wata i LUMANA'I. Matali le whaaloalo e ala i se whamalo stino mama. Ia vealo leo vai e whai mafonga tau mulimoli le whionga le minista Autupe. Mo le toile nganga whaftai lau sunga le whawhiangainga. Na o whionga tamai tai Palemia. Whionga le minista al kabineta.
Au whionga sui whongwhitalai, ma le malo sui whaipule uma le tātou whaatasi ai nei. Ai ale ma malo Samoa poto poto no le tātou whamoe moe, whawhitai a whio mai. Tāsi o mātou leo, se taimi o i luma, tu amal fua ma tala le filialii, muli au loa ina e le atua le toe tali watu o tō whionga i o tō tiute, ma whaiva, o toe o le nei aso. Alau lau e le atua ala, e tini tau nuu i ofisa, a inga e ka le sia whapea manu, ai a tele atili ai pele vi ingo le atua. Ni walo lupe le nei tu, ia lange male whionga le tamaitai minista Autupe, whapea u whainga luenga atoa, ia maua pea, fo le soifua, ma le ola. Whaua i pele au nanga le whatua o ia. Wat fo i le malui poenga i au tau whinangalo, ka iei se upu o sala, se ngana fo pau papa i lau whawhonganga. Malui ave fale i tau whinangalo, wai poto lava tau tai a le atua liu o lona wa. Thank you, distinguished guests and ladies and gentlemen, for your presence. We have now come to the end of our program today. Our team will be giving out 1 copy each of our pathway for the development of Samoa for everyone here today. And we will also have it on our Ministry of Finance website as well for everyone and anyone to use. Before our group photo to be taken up here on stage and enjoying light refreshments, I would like to take this opportunity on behalf of the Honorable Minister of Finance to express our sincere gratitude to Reverend Melipone Isara, Honorable Prime Minister, Cabinet Ministers and Associate Ministers, Deputy Speaker of Parliament and all members of Parliament, members of our diplomatic corps, and all distinguished guests gathered here today. Thank you again for joining us in this very important occasion. As we leave here today, may the Lord's protection and guidance be upon you all, and whatever role in whichever area you have been called to serve, may it be all done for His glory. Ladies and gentlemen, I wish you all well for the remainder of today, and may you all have a blessed and a safe weekend ahead. Whawhitai tu manuia le nei aso.